Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te serye tayo italawas, anapauluhan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awanan ni Papamiho, inanawan na tan. Heso agsingsingpat ka kumaakanayon. Uy, mama. Katgapo da ita kadagiti tattao at dakas ti panagpuspuso na. Papa, ikarik iti sangwanan ti bangkay mo. Balsak dagiti nang papatay kan ka. Pangasim, iho, di ka agsao iti kasta. May ama dagiti pulis ti makamu iti amin. Diyak kaya ta maisang maka. Si kalangan tinabati kanyak. Siyak lang timang sapol iti hustisya. Para kan ni Papa. Gudasak mat dagiti nang papatay kan kuana. Pangasim, di mo aramidan ti kasta. Agpanunot ka kumay tinasayaat. Diyak kaya ta maisang maka, anak ko. Makipagladingit kami tinapasama kiti kapsat ko, Marga. Naranggas da unay. Uwan nga rod manong lito. Nasaya at atao ti asawak. Namapay anaaramin dati kastoy kan ko, ana. Husto ka. Naranggas da unay gapoy ti kastong inaramid da. Nupay kasta. Mamati ak nga agibus tumatlaan ti kinandaakas da. No asino man ti akin arami di tinaytoy. Agbayad danto itinangina. Umay Pit. Umanaw tayo nito eh. Ang mga noon niya pa ti maramid ko iti dahi tiyan, Marga. Apay ama ka ungat kayo ngay bus. Adda ka di kasurun nyo. Pasano? Nagsasao kat kaslakid din adda mo na itipod na napasama kiti asawa na. Anya? Ang mga nupod numit nga adda mo na, bus. Delikado. Saan man na tilay pagbagam? Kasalo ko delikado, Abel. Oh, ay, kwa, bus. Umay kakit din. Umanaw tan dito eh. Siya akong makapagbayag iti dahi tiyan lugar. Alang nga rudan, bus lito. Intan, kunayo akayat yung ti pumanaw dito eh. Namsan kayo mat at tumakdir di ta nagtugawan nyo. Anya? Kaya't mo ka dita sikat ipangipapasak itinakaro asoron ko, ha? Pit? Ay, sana, bus. Alang, intay yung nga rudan. Pumanaw tayo dito'y balay na Madam Margang. Mama, apay ang adda dito'y itay ni Angkal. Saan la kuman ngayon imay dagi jay at tao dito'y balay. Nakipagladingit ni angkal mo. Kan siyempre, kabsat na ti amam. Iso natural nga umaymot dito'y. Diyak mo, mama. Ngamkas la agata pa kan kuana. Amangan no addamot pa kainaigan na. Itinapasama kan ni Papa. Anya? Saan ka ni? Nga idi pa'y laeng. Kat kayat nang aguman ti daga tayo. Kang runaan ti rancho. Pangasim, di mo ko masawan ti kasta. Awan pamanagnak tayo iti kasta nga atap mo. Diyak mo, mama. Ngamdiyak mapilit tirik na kang agtalagkan ko na. Di mo ko mapagatapan ti ulitag mo, iho. Punasam ti madiarik napkan ko, ana. Amang ano kang mali ti atap mo. Sapay la ko matakas ta, mama. Gaputa oras nga agdam amuak. Diyak amon, noan niya ti maaramid ko kan kuana. Nga oray pa'y kabsat day di Papa. Anya? Apay ang nagbiit kayo anapan ije balay da Marga, Lito. Simangpat kayo maten. Masurunak ngamin iti dahi tiyan, Marga. Anya? Kaapay. Iti anya aga po akasuron mo jay tao. Agladladingit talang arudan. Ang kasta ka pay laeng. Kasano?
Nagsasaukat kasla muna no sino tinang patay iti asawa na. Makapasunod. Kat, apay, mapaysuan ka kadi. Agpaysungat saan kadi. Sumarkin ka man, Linda. Ang mga malipatak nga agasawa ta. Kat anya pa iti maaramid ko ken ka. Anya. Mama, umay kayon. Agawit tayon. Datay ulaan ang tinabati dito kampusan to. Agawit tayon. Tapno makiinan na kayo muten. Nagsasarunod ti puyat yung mama. Diyak kayat mat nga dadagas ang mapasama kada kayo. Bye-bye anak pailaan iyo. Kaya't ko pa'y nga ipapas ti mang bantay iti danam na ini papa. Di tanton makita iti kaanuman. Naranggas ti tao ang nangaramid kan ko na iti kastoy. Maawatak tirik nang mama. Nasakit para kadataday to'y ang napasamak. Sige. Bantayan tapay nga rod ni Papa. Nga magawid tanton inton madamdama. Amangan ngamin, duklat ngagtudo. Sir Lito, adtuyin ti kapiyaw. Agkapi kayon, sir. Amangan ngamin no lumamiis to'y kapiyaw. Idi sumlatan di talami sa kat panawan na kon iti salas si ma'am. Sir, adda ko madamagag no mabalen, sir. Anya ka iti damagam. Sige, damagam mon, kat panawan na kon ditoy. Kwa, sir. Damagag ko ma, no talagang awan amuyaw iti pan nakapapatay ti kabsatyo, sir. Tingay asawa ni Ma'am Marga. Apay akasta ti damagam. Mabalin ka di ka makibibiyang. Awan ang mok iti na ita. Ala, panawan na kon. Mga niya pa iti maaramid ko ken ka. Nawatam. Uwan, sir. Panawan kayo nga rudan dito'y salas. Ay abandak tulatan no adda pa'y masapul yaw. Adtuyon ti ka nampit. Inyagan kan dito'y harden. Gaputa masadot ka ngamen nga umay iji kusina. Ay abandak tumalaang. Diyan manak manang simang. Nagsimpot kayo lata kanya. Mauray amuyo ti mading ugali. Katuan bait. Anya ngay nga rod. Talaga kasta Ala, mangan kan. Diyan manak manang. Apay ka di akay kayat mulat tantiag tungtungpal ka ni Sir Lito. Nga uray amumot adakas ti aramid na. Kastamot tandag iti papa-aramid na kan ka. Apay, di ka mabutang, Pit. Panganin manang. Dakkel ti baybayad na kanya. Isardeng tayo na pagsaritaan ti may papan iti dayta. Ang mga numangag na tayo ni Sir Lito. Kat makaungat pa'y. Alang nga rod. Sige nga rod, mangan kan. Panawan kan dito'y harden. Inakpay iring pas dagiti daduma nga araramidag. Adda kayo matgayam dito'y salas, Madam Linda. Apay, saan kayo kadipay makaturog? Rabiin, Madam. Bye-bye anak pailaan dito'y simang. Umuna kalatan amapan maturog. Siya kung ti makaamo dito'y. Kayat ko pa'y ti makapagpanunot anaimbag. Uray diyo ibaga, Madam. Amuklatan no anya ti pakariribukan niyo. Pasensya ka no uray si kakat mairamraman, simang. Talaga ngamin amariribo ka nak. Gapo iti dakas nga aramid ti asawak. Jak amon no kasano atog ngarak. Siyak mo ti dakas no aramid ak ti kasta. Tauray asawa nak. Amok asaan abumdeng amang dangran kanyak. No kontra ti aramid na. Maawatan kayo, Madam. Ang sapay la kumaa. Tama ka amiris ni Sir Lito, sakbay amala daw ti amin.
Day tamat ti kanayon nga idaw-dawat ko iti na Marso. Di kay agdanag, madam. Tulungan kayo nga agkararag para iti dayta. Sige nga, Rudan. Intayon maturog. Ang mga no agsakit kayo, numapuyatan kayo launay, Madam Linda. Amok adito'y abodega ti pangiduldulinan day di papa kadag iti armas na. Masapul ang masapulak dagijay. Tadagijay nga armas ti aramatag. Amang sapul iti hustisya para iti day di papa. Papa, ibalas ko tinapasamakan ka. Ibalas ko ti panang papatay dagan ka. Ikarit dayta. Sa anak ng agsardang, aging gasaan ko ang masapulan, tinang pataykan ka. Apay ka di apinaayaban nak dito'y hideout, boss. Adda ka di manin ipaaramid mo kanya. One pit. Ibagam ka nagiti kakaduwam tag sa Canada. Kaya't ko ngay patungpal tinabayagan na planok. Sa kupag tinalawa adaga tinataya na kapsal ko. Lukas ka salo. Sakton ti kalawaan itinagadi ti lugar tayo. Ngam, boss. Kasanon ni Peter. Sigurado asaan nga umanugot no sakupan nyo ti dagada. Sana na niya tao tila pwede ti planok, Pit. No mapasamak ti kasta. Isaron no yung apatayan. Tapno awanan makatubang ka ti planok. Nawatam ka di. Wan, boss. Kasaritak tundag iti kakaduak. Tapno planuan mi ti rumbang ang maaramid. Sige nga ron. Panawan kan dito hideout. Sige, boss. Urayak dito yun, dagiti kakaduak. Kat kasaritak pa'y ida. Sumaruno akton, iti mansyon. Anya ti plano yu ita mama. Awanan day di papa. Maikawak iti kaawan na. No ita, awan pa'y mapanunot ko iyo. Ngamket di, aywanan ta dagiti imbati na pakalaglagipan kadata. Nang runa ti rancho, gayan dagiti tarakan na nga agduduma adingwan. Wan mama, di kay madanagan. Apaman amalpas ti planok. Tulungan kayon to ang mga ramid iti dayta. Anya a plano ti kayat mo asawan iho. Maamuan yung tumatlaang mama. Ngamno ita. Baybay anda kumapay lang. Kaya't ko aplanwan anaimbag. Sakbay nga ipatongpal ko. Am-amo kauna yan anak ko. Iso asapay la kuma. Taday ta a plano. Kat plano para iti pagsayaatan ti biyag mo, anak ko. Uy, si kamot gayam-gayam. Ala, sumurag ka ah. Agyaman ak gayam. Umay ka. Ala, agtugaw ka. Ita, anya ti gagaram. Pia dinanon nakpayan diti pagigyanak. Amok ang matulungan nak iti kayat kong aramidan, gayam. Kayat kong amin asapulan ti hustisya para kan ni papa. Ha? Matulungan na ka di, Mario, gayam. Anya ti kayat mo nga itulong ko kan kagayam. Sige, ibagam. Basta kabaalak, ipay ko. Gaputa kayat kumutla ang amagunod ti hustisya para iti amam. Amok nga do ti amom, maipapan iti panakirangat. Kayat ko kumati agpasurukan ka, kan kadag iti kakaduam. Tapno adda mausar ko, apang laban kadakwada. Awan parikot, no kayat mo ti makasursuro. Kasaritak dagiti kakadwak. Isuro da ka, no dayta ti kayat mo. Agyaman at no kasta, gayam. Kaano tayo nga rod amang rugi? Agdalusak man ket di dito silid ti anak ko.
Naglukon da dya katulong. Nakarugrugit matlaang dito'y silid na. Nga ura imbaga ka masapul adalusan na nga inaldaw. Nagado nga igam. Anya ti pangaramatan na kadagitoy. Diyos ko, lawlawagam ko ba ti panunot ti anak ko? Dakasabot ti mapampanunot na nga aramitan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Bergie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kasta unay tiladingit dagiti agina, ada Peter ken Marga. Gapu iti pupusay ni Don Ricardo. Gapu iti dayta, ingkariti baro abalsen natin ang papatay iti amana. Kalpasan ang naitabon ti Don. Kinasarita ni Peter, tilakyen agayem na, tapno agpatulong. Iti sabali abangir, naklaat ni Doña Marga, gapu iti nakita na iti siled ti anak na. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Lawlawagam ti panunot ni Peter nga anak ko. Nakasabot ti mapampanunot na nga aramiden. Apay nga ado ti igam ti silid na. Mama, anya ti aramiden nyo dito silid ko. Anya ti kayat asawan dagito nga igam anak ko. Mama, pangsalaknib ko lang iti bagik dagita. Kayat ko ti makasursuro. Isu anapanak iti ayanda Mario agayam ko. Pangaasim, no anyaman ti madi apang panggapam, di mon patuluyan. Mama, punasan niyo kumanday ta panagdandanag yo. Awan to ti dagas ang mapagtang ko. Gapu ta awan madi apanggap ko. O anya, talaga ka di desidido kang agpaisuro iti self-defense, Peter? Wan gayam. Talaga akayat ko ti makasursuro. Tapno adda pang salaknib ko iti bagik. Sige nga, Rod. Agsagana kan. Isurok amin kan kati amin nga amok akita ti panakirangot. Agyaman hak, gayam. Wala. Ginana tayo pa Sige. Mariknakmat nga agpayson ti bannog ko. Nga may ruwamak tumatlaang. Saan ka di? Talaga akas ta ti damo, Peter, gayam. Amom ka di. Dahil matla papam tinang hisuro kanyak. Ngampod no ti kunam. Mairuam kan tumat lang. Maragsa kanak. Yamin. Nabiit ka pa yan nagsanay. Ngam adon dagiti nasusurom. Mabalin mo ang maaramat dayta. Tapno masalak nibam ti bagim. Agyamanan ka, gayam. Gapukan ka. Mabalin ang matungpal ko dagiti plano ka. Huh? Anya a plano ti kayat mo asawan? Talaga ka di adisidido ka amang balas ka dagiti ng patay iti amam? Kasla maawatak ti kayat asawan ti panagsinaay mo Ngam saan arong ba nga ikabil mo dita imam ti hustisya gayom? Gayam. Kaya't ko asyak amis mo timang pukaw. Iti nangutang iti biyag day ti papa. Biyag ti inutang na. Isu a biyag mo't nga rod ti singerkan ko na. Isu ka di nagpaisuro ka. Iti pan nakirangot. Huwag gayam. Talaga akas ta ti plano ka. Kasta ka di.
Dasaya ta si Mangpet kan Peter eh. Among ka di ang nagdanagak. Kaputa itala ang anala daw ka anak kaawid. Sa dino ka di tinaggapwam. Pasensya kayon, mama. Ngam saan kayo kuman nagdandanag, no kasto ay maladawak nga agawid. Naggapuak iti ayan tigayam ko, mama. Nagpaisuruak iti panakilaban. Tapno addamat pang salaknib ko iti bagik, no kasapulan. Amamukan iho. Amok akayat mo ti agibalas. Husto akadi. Pasensya kayon, mama. Ngam saan dak amalapdan, iti kayat kong aramidan. Pangaasim iho. Diyak kayat nga na mapasamak kan kamadi. Ngam, mama, kayat ko ang maaddaan iti hustisya. Ti inaramid da iti daydi, papa. Pangaasim. Diyak kayat amapukaw kamat kanyak. Saan ka kuman nga agibalas? Bay ama dagiti otoridad ti makambo iti pandakasapul ti hustisya para ken ni papam. Pangaasim ko ma, Peter, anak ko. Anya ti aramiden yu dito rancho, Uncle Lito. Apay aman mandaran yu dagiti trabahador ditoy. Awan bibiyang mo, Peter. Manipo dita. Siya kung ti mangimatonit na ti arancho. Kapunta sakmat at talaga ti akin kuka. No kayat mo, ipakitak pa iti papeles sa mga panagnak iti dayta. Ano niya? Talaga ka di nga aguman yu ti rancho day di, papa. Saan ka di analpasan ti panagbingay yu kadagiti sanikwa? Nga imbati da lolo kan lola? Di maam mo, ti sasawam. Ala, pumanaw ka nito'y kapunta awanan karbangam iti dayto arancho. Talaga agamrod ka, Uncle. Sige, sakupan yu ti rancho. Nuday ta ti pagragsakan yu. Talaga ka di anagarin kan ka ti kinaagom, Lito. Apay nga uray ti rancho day di kapsat mo. Kat kayat mo pa'y asakupan. Adayo analawlawa ti dagam ngam iso. Gaputa ison tinagpabusoy. Sa ita, Sumardang ka sa manaw dita. Rima mo ti ibagbagam. Kapuntaan ambom karagiti mapaspasamak. ngam Lito. Maasyan ka kumamot iti pamilya ti kabsat mo. Nangruna iti anak da. Apay, saan ka di anapatigkan ka dagiti mismo akakabagyam? Sumardang kan ko na! Oh. No di ka pala sumardang. Makaraman kan kanyak linda. Makaambo ka nga rod. Ngam sapay la ko mga rod. Ta saan mo to apagbabaw ti kastoy nga aramidam iti mismo akabagyam. Padula amin ang iti nga ibagpagam. Wala, panawan na kon dito isakbay ang makabil ka. Adto iho, uminom kay ti danom. Agkalma ka kumalaan. Siyak to ti mapan makisarita ka ni uncle mo. Agiaman ak, mama. Ngam panagkunak. Saan na kayo adang ganday di ataw? Nagarin ti kinadakas iti puso na. Gamrud at talaga day di akabsat ni papa. Peter, iho. Isu apakawanan dak, mama. Ngam talaga abalsak day di ataw. Patsik at talaga. Nga isu ti akin nakam itikas di napasamak kan ni papa. Ngam awad pambanagnak tayo, iho. Nubilang pudno nga iso. Baybayan tayon adagiti otoridad ti mahdoktal. Isudan ti mangsapul iti hustisya para iti day di papam. Pangaasim, di mon patuluyan no anyaman ti panggap mo. Diyak kaya't amay sagmak ka. Diyak lakit di kabalan no adada ka sa mapasamakan ka. Alya dararamidem niti solar ko sa kamarga. Pangaasim ko mamat manong Lito. Di mo sakupon ti rancho. Gapot adayo mo't analawlawa ti tawid mo adaga. Ngam iti day di Ricardo nga asawa.
Ipabusoy mo ba't kuman iti kanakam tinabat-bati asa ni Kwame? Humanaw kan ditoy. Di maammo ti bagbagam. Alalak lang, di talaga para kanyak. Makita mo daytoy. Daytoy ti pamanagnak. Ngayon lako ti kabsat ko kanyak daytoy apaset tinaga. Anya, saan na po doon ita? Saan nga aramidan ni Ricardo na ita? Kan may sa, apay ko mga ilako na kan ka? Idinto tada ni Peter apang ipatawidan na. Gapo, ta sana napatag ti anak yung kinikwana. Kwarta lang tinapatag. Dayta tinasakit a kinapudno, Marga. Saan na po doon ita? Di mo ko madadaalan tinapintas nga imahe ti asawak. Pag-aasim kumamot manong. Awarte monti kinapudno. Rupat kwartamot lang ti asawa. Uston, manong! Di mo kumamot bastusan tinatayan na kabsat mo. No di mo kaya nadenggan na iti bagbaga ka kinapudno. Pumanaw ka nito'y. Di nagpagpungtutan. Kaputa di mo ammo no anya ti kabaalak nga raminan. Sabatam! Kasmula na sukaanin apasayan dahi amarga, boss. Apay, anya timbagam kan ko na. Nagitimuno. Impakita ka lang matipeke a dokumento. Amang ibang baga ngayon lako kanya kampay ide. Dahil di Ricardo kapsat ko dahil ti Arancio. Anya, apay, saan na ka di amadlaw apeke dagiti dokumento yo, boss? Anya ti ko lang. Apay ko mamadlaw na. Kat impaaramid ko nga ron akas la legal. Kan kaslapun-pudno na iti papeles. Talaga saan ka ngagpampanunot, Pete? Boss, Talaga din. Agsagana kayon kanagiti kakaduam. Aday paramid ko kana kayo. Tiyak kayak nga dalapad. Iti pananggamgam ko iti dahi ti pasat ti sanikwa. Dahi di kabsat ko. boss. Talagaan na laing ka, Peter. Alisto ka na kasursuro ah. Panag ko na, kabailamon ti makirangot. Agpayso, gayam. Wan gayam. No kasta nga rod. Kayat ko apadasan ti kabaalag. Mabalin ka di atulungan nak. Anya ti kayat mo asawon. Kayat mo ka di ti makidwelo iti maysa akadwa tayo. Kasta nga agpayso, gayam. Kayat kun arugyan ti planok. Isu ang masapol ang makasursuro akon. Awan parikot iti dayta. Sige, masapakan to inton bigat. Kadwelom ni Marcos. May saray jay kadagiti kasiglatan iti grupo tayo. Talaga ang masubukan inton bigat. No kasano ti kabailam. Di kagdanag. Buyag ti panagduelo yo kan ni Marcos. Agyaman ak unay, gayam. Adto yung tikapiyo, Sir Lito. Idisok dito'y lamisaan. Kala, panawan na kundi ti salas simang. Adapay ko madamagag, Sir Lito. Anya ka di mananday ta? Amangan no madadaal man ang tagsapak. Iti kayat mo andamagan kanyak. Ay, kwa ngamin, Sir. Masyanak ngamin ka ni Madam Linda. Isu ti apektado kadagiti mapaspasamak. Anya ka niya talaga ti kayat mo andamagan. Namagamon, tap na makapanaw kamot nun dito ayan ko. Ay, Sir Lito, talaga ka di nga awan pa kay naigan yaw iti pan nakapapatay ti mismo akabsat yaw? Anya, Kaya't ko laang mat-ama-amuan ti kinapudno, Sir Lito. kaamom kabibig mo si Mang. Ay, Awan na mok ka na kita salsalud-sudam. Ala, panawan na kung dito'y sakbay ang makaungetak. sige nga rod, Sir. Ayabandak tulatan no at dapay masapul yaw. Tarasem ti pumanaw, taamangan no makabilkan. Makapasurong ka babaunan. Manakibiyang. Pangaasim ko, mahal dito.
Di na ko mamusmusan. Oh, Ibatam titakyag ko. oh. Masaksakitan na. Anya timbag-bagam iti daya katulong, ha? Apayan agad doon, iti salsalod-sunod na. Awan imbagbagakan ko, ana. Tanya ko mamat ti ibagak. Sigurado ang lang awan na dakdakamat mo kan ko na. May papan itinamuam. Tano saan, mapili tanak ang mangipaknik ang kuwana. Pangaasim, Lito. Awan ammo ni Simang. Awan apulos na dakdakamat ko kan kuana. Maipapan iti panang ketel mo iti biyag ti bukod mo akabsat. Gapo iti kinaagom mo. Sumardang ka man namang isang sawang iti na ita. Di mo kaya't anayunak pa'y. Papa, kailiw kayo unayan. Malaglagip ko. Dagiti kinaragsak tayo kada mama. Hindi si bibiyag kapay. Naulpit ti pada at tao. Naranggas na unay. Gapula ang itis ni Kwa. Maitur dati pumatay. Ngam ikartmanan kada kayo, Papa. Sa pulag ti hustisya. Masapul ang magunod mo dayta. Papa, Kulak tupay kat. Gada ka man dito yung tanong day di papam iho. Mama. Kailiw ko ni Papa. Kaya't ko amarik na ti presensya na. Si bibiyag kumapay ni Papa aging gaita. No saan aga po iti kinaranggas ti pada tao. Agpapan kanyak iho. Ngam saan akayat ni papam nga agpulkok ka. Amok akayat na anapintas ti pagbanagam. Rumbang ko mga ituloy mo mutlaan ti agadal. Saan arumbang nga agpaidagal ka itiliday amarikrik nam ita. Di kagdanag, Mama. Ituloy kong tumutlaan ti agadal. Apaman ang magunod ni Papa ti hustisya. Ricardo, noon na ka kumaita. Tapno duwa tamang tarabay iti kakaiso ng anak ta. Nagranggas nga minti pada at tao. Asaan amakon kontento, iti addan kan kuana. Jak ipalubos at tagikuan latan ni Uncle Lito ti rancho. Nagrigrigatan daytoy daydi Papa. Isu arumbang ama isubli kada kami kan ni Mama. Hoy! Nyatar aram nidam dito si Kang Peter, ha? Oh, Nalipatam samutan asaan yun ako kwa dahi arancho. awan madinga ramidak ditoy. Sumarsarong karaklaan iti rancho mi. Tagtagainap kan sa boy. Saan yun ako kwa dahi arancho? Kukan dahi to ni Buslito. Kukwami daytoy arancho. Ibagam dayta iti kriminal nga amom. Hoy! Agsubli ka ditoy! Sarsarita ka lang! Takrot! Saan pa'y nga itati panawon mo, si kaalakyan? Masapol nga isaganaak ti amin. Padya, imbay nagbasak-basak iti rancho ni Peter o nampit. Uwan, boss. Kaslaad da sa bali ang pinsar na. Madlaw akagura na kayo. Awan bibiyang ko kinkwana. Agsagana kakit di. Tano agkamkam mali. Sumarunon iti amana. Anya, maituradyo nga ipapatay ni Peter a mismo a kaanakan nyo, Bon! boss. Kat saan langan nagkamkam mali. Di na padasan akong traan dagiti pangayatak. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaungat ni Lito gapu iti panagsaludsod ni Simang. Maipapan iti ipupusay ti kabsat ti Don. Iti sabali abangir,
Kayat apadasan ni Peter ti kabaalan na. Gaputa talaga akayat nan ti bumalas. Iti panagsarsarita dapit kan lito. Nasa utilakay. Akabaalan na apokawan dagiti manglapat kadagiti plano na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nakabutbutang kayo gayam, boss. Agasam ngay. Talaga ang maituradyo. Apay nga ron nga gisam-isam ka. Ikwa. Rumbang lang ang mabutang ka kanyak. Tanutob nga ram dagiti pagayatak. May turid kamay apatayan. Ni boss mat. Apay kumatog nga rin kayo ngay. Kano nagdakkel ti baybayad yo kanya. Kas makanuan nyo. Aramidak amin nga ibilin nyo, boss. Di kay kadagdanag. Rumbang lang. Tapno sana masayang dagiti baybayad ko kin ka. Nala. Bantayan nyo ti rancho. Ambangan numapan ba na nagbasak-basak na niya Peter jay. Awanan karbangan na ama pa ni jay. Kapag ako kuwakon na jay, kat sandan ang mabawi pa eh. Naita, ti bagam kan kuwan na numakitan ba na ni jay, ha? Uwan, boss. Ibagak to day takan ko na. No umay tumanen agbasak-basak ijay. Naisurok amin ang dagiti amok maipapan itipan na kirangot, Peter. Kablawan ka. Gaputalis, to ka na kasusuro. Agyaman nak iti amin na tulong mo, Mario. Kad, anya ti planom. Patuluyom ka din ti panagibalas mo. Wan gayam. Kat uray laplap dan nak ti inak. Ituloy ko ti planok. Numabalin. Diyak ko makayat gayam. Diyak kayat amay sagmak ka. Ngam amok, saan ka matlaang amalapdan? Iso akayat ko nga ikuyog na kadagiti amin apagnam. Anya? Ngam amangan numairamraman ka. Delikado ti kayat kong aramidan. Kayat ka tulungan. Nasingad ka kanyak. Iso nga umanugot kan at tulungan ka. Diyak kayat ama isagmak ka. Nga awan man lapulos maramidak mo't. Jakla ko makayat nga adda mairamraman iti kayat kong aramidan. Ngamala, umanugot ako na kumuyog ka kanyak. Kat agyamanak, gapo iti ado at tulong mo kanyak. Gayam. Talaga naglawad ay ti rancho. Kat mairanranod kami mat kadagiti kakadwang. Gaputa makaila ko kami latta kadagiti dingon asan amadmadlaw ni Buslito. Ha? Nagbantayak animbag. Ang mga umay manin agbasak-basak dayje a Peter ditoy. Naimbag abigat mo, Marga. Kastamot kan kalinda. Sobra kapay Uray sa anen. Kayat ko lang tagkid daw iti pasensya. Gapo iti inararamid ni Lito kada kayo. Mabain ako, nay. Hanggang pasensya kayo. Gapo tawan apulos maaramidak. Di ka agdanag, Linda. Aklunak. Pudno akagurak ti asawam. Gapo iti kasjay nga inaramid na. Ngam saan ka akaraman. Gapo taamok asaan mo nga ayunan ti madi nga aramid ti asawam. Husto ka. Katsapay la ko nga. Taagbaliwan ti asawak. Sakbay amaladaw ti amin. Wan nga ron. Amo namat ko nga ikonsidera dagiti tattao ang maapektaran. Gapo iti kasjay nga aramid na. Naagom launay no maipapan iti daga. Husto ti kunam. Katamok asaan alimad kada kayo ti panangsakop na matlaeng kadag iti daga anayabay iti dagana. Pilitan na nga ilako ti akin kukwa nga uray saan nga umanukot. Sapay la ko mga rod.
ta makaamirisan ti asawam. Ita, tanasapa pa'y. Ala, mangan kayo laan. Ado dagiti makan nga impaisaganak iti babaunan. Agyaman nak, Auntie Marga. Mama, kaya't ko ti agpakada-kada kayo. At dapag nami kani Mario inton rabi. Sa dino, iho. Rugya akong ti agibalas, mama. Ha? Madanagan ak para kad ka, iho. Kasanuno. Di kay madanagan, Auntie Marga. Jak ipalubos ama isagmak ti gayem ko. Agyaman ak, Mario. Ikarim nga rod kanya, kadi mo baybay antigayem mo. Diyak kayat nga dadak sa mapasamak kada kayo. Wan, Auntie. Tulungak ti gayem ko. Aginggat ka ba ulak? Naibaglakit din. Taada ka akad kadwa ti anak ko. Timing ti isa sangput ta di ti rancho, Peter. Madama ti panagiinom dagiti tao ni Lito. Iti saan unay nga adayo di ti rancho. Un nga rod. Ha? Kumita ka iti enda. Kasla pumanaw damaten dito eh. Nasaysayak manano kasta gayong. Iti kasta. Siguradong awan makakita iti daytoy nga aramidan ta. Wan, kat urayan talaang ang makaadayoda. Tapno saan da makita adagos ti panang puur ta iti rancho. Ita, awanan pa kairanudam iti daytoy arancho. Akong. Gusto ka gayong. Gapot at dumapo amin ang dagiti adda ditoy. Ngam, sayang. No dumapo dagiti adda diti rancho gayong. Sa nabalin gayam. Tinasken. Agnakam dayjay nga agum alakay. Bus dito! Bus! Oh, Oh, anya ka niti umay mo ibagas si Kapit. Papayakas ta tilangam. Anyat pakadanagam. Boss, saan kayo kumaamakmaklaat? Ngam tirancho, napuuran. Kat awan apulos na isalbar, di mapo amin. Anya, kasano ang napasamak na ita? Asino tiya kinaramid? Saan mi nga mo, boss? Ngamin, idi makita mi. Dakil una yun ti apoy. Wah! Awan serserbi yung agbambantay. Ala, amuan nyo na sino tiya kinaramid iti na ito'y. Kat apama na maamuan nyo, patayin yun. Nalawag. Uuwan, boss. Sige nga rod. Agpaliiw kami iti aglawlaw. Kat pakawanan da kami kuma, boss. Ikarik, maamuan mi matlang no asino ti akin aramid iti daytoy. Agtignay kang arudan! Oh, sino tinatured na mangkalkalaban kanya ka? Makapatayak manen no kasano. Madam Linda, nakabutbutang ni Sir Litaw. Kasla kumilaw dagiti mata na itay. Kasta unay ti pungtot na agapo iti impadamag nipit ken kuana. Uwan nga rod si Mang. Umay ka, sumraktan iti silid. Bye-bye antaidan dito eh. Wen madam, intang arudan, mabutang nga ka talaga. Sige, sumrakan iti silid mo. Kat isiram tiri daw. Syakmat, mapanakon iti silid mi kanilito. Agpamarangak ang nakaturog. Tapno sa anakon ang mairamraman. Mario, agkape tapay. Sakbay ama pantamaturog. Wala. Agyaman nak. Naglaing gagayam ngagtimpla iti kape ah. Di na kun pasablugan, gayam. Naimbaglakit din. Tabaligi ti damo a plano. Sigurado. Kasta unay ti pungtot deji alito. Sigurado da ita ah. Iso nga agpalami istapay laeng. Masapul anaan na dagiti garaw ta. Tapno saan da ang makadlaw. Anya, ada ka din namuan nyo. May papanitipan na kauram tiranso. Awan pa'y, boss. Uray dagiti pulis. Awan mo't lang nakita da nga uray anya nga ebidensya.
Basta ti kunada, naigagara ti amin. Sinigurado da mapuoran amin dagiti dingun tapno saanen a pagnumaran. Dakkel ti pamatik ada ja Peter jakin aramid. Isa patayin nyo langan. Saan nga iso tagbalin as siit iti dalan ko? Areglado, boss. Kasaritak dagiti kakaduak. Kat ipatungpal mi day tang abili nyo. Ngam kasapula kon ti umuna abayad, boss. Dakulan ti sweldok adiyo pa'y naitad. O niya? Agreklamo ka kadi, ha? Kaya't mo tadya kon itad ti kwartam. Oh, sana, boss. Masapol ko mga miti kwarta. Kasapulan nga buit, gaputa masakit tina. Nangagyo ka day nga imbilin ni Sir Lito, Madam Linda. Nakabutbutang. Ang mga nuintun sumarunog at siya tunti ipapatay na. Ala, pagkalmaam teriknam si Mang. Sige, sumrek ka pa lang iti silid mo. Ang mga numakita ni Lito ti kasta a reaksyon mo. Kat madaksan ka pa'y. Siya kunti makaamong agrason no sa pulan na ka. Sige, Madam. Mabutbutangak namin na talaga. Ala, panawan kayo pa'y dito. Sige, si Mang. Oh, kaanon to nga tati pa nagbaliw ni Lito nga asawak. Talaga ka di atim mo langan ti kinadakas na. Oh, mama. Apay amalmalday kayo manahin. Adda ka di parikot iti negosyo tayo. Awan ba't ket di iho? Nga malaglagip ko lang amin ti rancho. Dapat unay day di arancho iti day di papam. Ngam ita, awanan ka data. Saan tan amabawi pa'y? Di ka egdanag, mama. Marikriknak. Masubli tayong tumatla ang dayji arancho. Anya ti kayat mo asawan iho? Pasensya kayon, mama. Ngam rinugyan min tinagibalas ka ni Mario Edirabi. Anya ti kayat mo asawan iho? Inuram mi ti rancho. Kat sinigurado mi nga awanan pagnumaran ni Uncle Lito kadagiti tingon ijay. Anya? Apay nga inaramid yu ti kasjay. Kasano nun na isagmak kayo? Kasano nun na nakakita iti kasjay nga inaramid yu, Peter? Awan rumbang apagdanagan niyo, mama. Awan tao, idi inuram mi ti rancho. Madandan agan akga po iti kasta nga inaramid yu. Ang mga no pa kaisagma ka yu ket di mo ti panagibalbalas yu akasta. Di ka agdanag, mama. Kanayon nga agan anadag. Para kada kayo. Ti kayat ko lang ita. Kat ti magunod tayo ti hustisya. Para iti day ti papa. Kaya't kumot day ta iho. Ngambayan tayo kumandag iti pulis ang mga ramid iti trabaho da. Hoy, bakit si Mang? Igawan naman iti ka na darasan. Nabanugak. Isa pagsirbyan nak adagos. Nukastoy asumang patak. Ha? Nagalas ti ugalim, Pete. Si kanti mapanmangala iti kanam gaputa at damat imam. Anyo? Ha? Ay no! No saan ka la a babae? Inridis ka kuman. Ha? Inak man lamangalan iti ka na. Surungkon. Rumbang laang, gaputa at damat imam ang mangala iti kanam. Anya ka diti mapaspasamak kada kayo dito ay. Si Mang. Apay, agap-apa kayo. Kasano, kat nagalas ti ugali ni Pete, madam. Awan pa'y magunggo na nga daitsura na. Oh, apay. Adda ka di panaggustom iti may sa atomboy, iti may sa adakas a tao. Ah, ay, awan, madam. Iti anya ko maaga pong agkursunadak iti tumboy nga eh. Numabalin. Kaya't ko kumamat nga agbalbaliw ni Pete. Sakbay am ay sagmak. Oh, sapay lakuma. Tanagtultuloy anilito ti agbalin nga amo na.
Awan lat ang bukod, no agbaliw pa'y nipit. Papa, adaak manan dito'y tanong mo. Kat ulitak nga ikarikan ka. Siyak timang sapol iti hustisya. Iti pan nakatay mo. Diyak ipalubos asaan nga agbayad dagiti ayop. Anang patay kan ka. Ikarit na ito, Papa. Gayam. Gawitan. Sumatingutan. Narigat. Numasikngutan taonay dito'y. Mabiitlangan gayam. Kaya't ko pa'y nga ipapas tinalaos aladingit ko. Kailiw ko launa yun ni Papa. Kaya't ko nga ipapas abantayan itatitanong na. Maawatak tirik nam. Gayam. Alang arod. Ibagam tulatan no kaya't munti agawid. Agyaman iti panangkuyog mo kanyak dito'y. Gayam. Talaga, amapang namnamaan ka, agayam. Patakan tatimag na, Mario. Pasensya ka na. Narabyan tamot na nagawid. Huwag nga rod gayam. Namagaan na talaang. Ang mga no ada makasipot ka data akabusor. Ada kabusor, Peter. Agalibtak ka. Ang mga nulibatan data. Anya ti aramidan ta. Kaslaado dagiti kabusor. Kanibusahan ang tansamutan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan at denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Patlay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalpasan ti panangisuro ni Mario ken ni Peter agayem na. Kastaunay met ti panagyaman ti baro. Gaputa nakasursuro da itoy, no kasano ti lumaban. Gapu iti dayta, nabukal ti may sa aplano, dagiti agpagayam. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dayjayan ni Maria Alakin. Nagparta ka ni Maray. Kaslapudpud no lalaki. Aglingid ka na imbag. Labanan mi dagito ang kabusor. Di kag tignay iti dakas, Peter. Umay ka! Di natungad niya! Siya ti manggudas kan ka! Takrot mo kayam dagiti kakadwam. Awandan. Pinanawan dakan. Ibalod dakan ka ni Peter. Ipatulod minto lang ang tibangkay mo iti amom. Gaputa gudasan da kamutun. Anya, ayop kayo! Kaya't ko nga ibagam kada kami. Apay asinanabda kami iti dalan. Asino tinangbiling kada kayo? Awan bibiyang mo. Diyak kaya't nga ibagakan ka. Yeah! Talaga ka diyan natangkan ti ulam, ha? Awan karbungan nyo amang tong pakanyak. Magsagana kayo kiti. No makaruk atak dito balsan kayo. Tikunam ka di. Kat makapanaw ka pa dito asibibiyag. Anya ti kayak yu asungan na. Patayin da kasta ka di. Kapilitan na kasta. No di mo ibagatipod no kada kami. Anya nga min ti kayak yu ama-amuan kanyak. Asino tinangbiling kan ka? Asa nabanda kami? Awan, saklaon. Ipaturong mo ti paltog mo kan kuana gayom.
Kita man itatiturad mo. Pingin paturong mo kanyak ti paltog mo, ha? Pangasim, awan pa'y asawa. Patayin na ka din. No di ka agpud no. Pabatta kag ti banga-bangam. Anya ka di ti kayat yu amamuan. Sige. Damagin nyo, tasong batak amin, basta amok. Asino tinangibaon kan ka? Asa na benda kami itigayam ko. Kan anya ti plano yo nga ramidan. Ni Buslito, kaya't na ka ngay papatay. Anya? Talaga adakas dayjay akabsat day di papa. Di na ngamin kaya't nga dagbalin asiit kadagiti amin a plano na. Kat, sumursurot ka mat kadagiti amin adako sa plano na, ha? Adapay may sa akayat ko nga klunang kanyak. Uray saan mo nga ibuksilan. Amukon ti kayat mo adamagan. Ano? Aklunakon kan ka. Da kami tinang patay iti day di Don Ricardo nga mam. Kat ni Buslito tinang paltog kan kuana. Anya? No kasta. Patayin kam nga roda. Ay, saan, Peter? Saan, Peter, gayom? Di mo patayon ni Pete. Adapay pakairanudan takon kwa na. Maria, Pangasim, Peter. Hindi nakpatayon. Nagtalag kayo kanyak. Tulungan kayo amang balas kini Sir Lito. Kagurak namin day ging amok. Di na intad dagiti tangdan mi. Anang aramid ka dagiti amin ng patrabaho na kada kami. Agpaiso ka di dagita nga ibagbagam? Wano, luklokwan na kami laang, ha? Saan? Pudno dagiti bagbaga. Mamati kayo man wano saan. Mayat kayo at tulungan. ngam apay nga ramidam ti kasta. Kalaban da kami, saan ka di? Kaya't kunti mga barwanan. Diya kun maanusan dagiti aramidan na kanyak. Iso kayat kumutlang abalsan. Sapay kumatapod no dagiti ibagbagam. Tanulok-lukwon na kami larang. Di da kan pakawanan. Wen Peter, manamnamayo ti tulong ko. Ngamkas na ibaga ni gayam, Peter. Nulukwan na kami. Gudasan da kan. Di kayag danag. Dakkel ti maitulong ko kada kayo. Agtalag kayo kanya. Kaputadya kun kayak ti sumurot iti amok nga awan matakder na sa una. Lito, apay adi ka pa'y lamapan baturog. Anya pa'y lang tipadpadaanam dito'y paraangan. Rabin, Awalan bibiyang mo iti day talinda. Hala, umuna ka na mapanmaturog. Di nakpakasikuran dito eh. Wenno, adda ka di manen impaaramid mo amadi kadagiti kakaduam. Husto ka di. Anya, sumardeng kan asumanaw. Tanusan makaungitak manan ken ka, kat makabil ka manan. Talaga mat ngamin nakasta ka. Day talaang ti pagragsakam. Timang pasakit iti padam a tao. Managing bubukod ka. Gaputa uray siyak nga asawam. Maitured mo adangran. Talaga kaya masan ka sumardeng asumanaw. Kaya't mo kanita na yung nakpadeta panang tumpakin ka, ha? Naranggas ka, Lito. Awan apulos pateg ko kan kasasawang. Sige, ipapas mo timang dangran kanyak. Awan at talaga ti pateg ko kanilito. Una yun ti kasta alangayo, madam. Mabigla ang agasak dagiti kambuol yaw. Kastamat tan dagiti lemat itong paditarupa yaw. Agyaman aksimang. Naimbag ka pa'y tamasyan ka kanyak. Wen madam,
Ta sino ba't nga iti saan amaasyan kada kayo iti kasta alangayaw. Ay, mabutengaksan nga agayat. Amangan no kastan tumat ti ugali ti matumpungak alalakay. Si Mang, no makiasawa ka tuman, kitaam dyan nasingpat a tao. Tapno saan kanto, akakaasi, naawatam. Wan, madam. Anya, adda iti ikot yu ti tao ni Manong Lito. Ngam kasano ang napasabak day ta. Natiliw mi iti rabi, mama. Pinagpanggapanda kami iti dakas kan ni Maria. Ngam sanda nagbaligi. Anya, Peter iho, isardeng yun day tangar aramiden nyo. Ang mga nuda kayon to ti dakas. Tinasayaat, pumanaw talaan ang ti lugar tayo. Umadayo tapay laan. Mapadda iti lugar nga awan makaammo kadata. Sa anak a pumanaw dito lugar tayo, mama. Aging gaasaan tayo pa'y anagunod ti hostisya para iti day ti papa. Ikarik day ta, mama. Ngam delikado ti biyag tayo ditoy. Ama gano into nagangay. Kat natamot kan ti mapukaw. Diyak ipalubos ang mapasamak ti kasta, mama. Ita ka di pa'y nga amukon ti kinapudno. Anya kinapudno iho. Amukon ti kinapudno. Maipapan iti pan nakapapatay day di papa. Kat day tati isa pulak iti hostisya. Diyak to agsardeng. Aging gaanaway hapay laang ti kriminal. Ngam asino tinagaramit iti daychay. Kasano ana amuham. Inaklon ti tao ni Uncle Lito, mama. No kasta, isuko tayo laangan kadagiti pulis da diya tao. Katisudan ti makaammo. Diyak kaya't amadadal ti masakbayam gapo kadakwada. Mga asim ko mamad. Danggandak iho. Kaya't ko asyak ti mangsinger iti dayjay nga awanan bain, mama. Sige, mama. Iridop ko labiit. Kalpasan na. Isayang kat minton ti plano mi. Saanan ang makalisi pa'y dayjay nga awanan bain? Kaya't kumat ama ipayan iti hustisya ti panakatay ti amam. Ngamdyak kaya't ama perdi ti biyag mo. Gapulaang iti panagibalas mo. Pangaasim iho. Isardeng mo kumanday tanga aramidem. Pakawanan daklangan, mama. Ngamdyak mapatgan. Day takid-kiddawan nyo kanyak. Simang, Ay na, makakigkigtot kayo mo't sir. Apay ka day, ada ka di pangibaunan nyo kanyak. unayan day tapan nakakigtut mo ka. Apay, nakabut-butengak ka di. Uwan at talaga sir, nakabutbuteng kayo. Ngamin, may turedyo adangran ultimo asawa yaw. Anya, sumardeng ka sumanao, Simang. Nung di mo kaya't amadaksan ka. Sir Lito, Ayan nipit. Apaya jak makita manipod pa'y dirabi. Jak pa'y nasaludsod ken kuha na timbanag ti pagnada. saan anagaw awid ni Pete sir? Nalabit adi na kayon kayat asangpetan. Nalabit an nauman, gapo iti pasig a kinadakas nga ipaparamid yu kenkwana. Sumardeng ko na. Tarusan mapilitan ak amang paulimag ken ka. Nawatam. Uwan sir, agsardeng ako na sumanaw. Ay na, unay kamot ngamin nga ngiwat na ya. Sumanaw kan tumay. O niya, Pete. Nagkinawatan ta ka din. Di ka agpadlaw iti amo nga adda nagtutulagan tayo. Nawatam. Un, Peter. Sigurado lang. Ado kami nga amang gamda kayo. Isuan nalaklaka lang ti panang tirami kada kayo. Un, Mar. Di kayag danag. Sa anak ngagbaliktad, no da itati kayat yu asungan. Sigurado lang ha. Tapa man amalpas amin na gito eh. Tulungan da ka amapalag-anan ti kasong.
Agyaman nukas na. Peter, Mar. Boss, apay nga yung paturong yu kanyak ti paltog yu. Bay andak ko mga palawag. Manel kayo ka na kiti kakadwam. Apay nga inabak na kayo nagiging agayam. Lakyan pa dyan pa isa. Isa paltukan kalayan. Ang asi ko mga boss. Di da ko nga magpatayon. Talaga ngamin anasiglat dagiging agayam. Kan may isa, adamo da kakadwada. Isuan narigat da kalabanan. Ika na agrason. Ala, pumanaw ka ti sangok. Sakbaya makalbit ko ti paltog ko. Darasan! Uwan boss, inakong! Pit, sa dino ka nung tinagkapwam, makaungugat ni boss, nakabutbutang. Di kan damag manang simang. Ang guli magkalatan. Tapno saan ka may sagmak. Sige, panawan kan dito. At damanan pangibabaunan ni Sirlito kanyak. Anya, kasangsangpet mula ang pumanaw ka manang. Apay, sa dino ka di talaga ti papanam, madandanagan para ken ka. Ha? Apay, manang simang. Kursunada na kanya. Apay, akas talang unay tidanag mo para kanya. Anya, saan matapit? Ngam imbilang kan kaskabsat. Sige nga rudan, ingkan iti papanam, ta ituloy kumutan dagiti aramidan. Anya ti plano, Peter. Urayan ta ti resulta ti pagnanipit. Sapay la kuma, tasan ngag traidor. Amu namat, ama isagmak no aramiden na ti kasta. Sapay la ko mga ruta kasta. Kayat ko ngamin at talaga, asyak timang lepas iti dayjay nga angkal ko. Awanan ba in dayjay alakay? Awan sirbina nga iso tinagbalin akabsat ti amak. Isumat lagayam timang isagmakan ko na. Wen nga rod, ngam, agpatinggan tumot laang ti kinadakas na. Agbayad dan tumot laang. Magagaran akong amang balas iti dayjay nga awanan ba in. Nagkalma ka lang gayong. Di ka agpailuyos iti emosyon mo. Amangan kit di no maisagmak ka. Kat saan kan nga agbaligi, no kaskasano. Pasensyakan gayam. Talagang ngamin akayat kong ti makabalas kan kuana. Masapul nga agbayad dayjay nga awanan ba in. Gapo iti panang papatay na, iti nakakaasi nga amak. Apay akayat dak akasarita, mama. At dak di parikot iti negosyo tayo. Peter, iho. Kaya't kalaang akasarita. Mabutbutengak namin. Amang ano maisagmak ka, gapoy ti gandat mo nga gibalas. Mabalin ka di nga isabdan mo laang anday tangar aramidem. Di kay madanagan, mama. Agan an nadak. Awan to apulos ti dakas a mapasamak kanyak. Sumuko akton kadagiti pulis. Apaman amalpas dagiti plano mi. Peter, anak, saan akas to'y tinarapaap mi ka ni Papa mapagmalinam? Iso pag nga asim ta sumardang kaan. Nasaysaya at matlaang nubay amon dagiti pan nakabagiti lintag. Amang ipaay iti hustisya para kan ni Papam. Ladingitak, mama. Ngam saanan amabawing ti pangandang ko. Siyak, timang gibos iti dayjay a kriminal. Apay, gayong. Kaslamalmalday ka mo. Adda ka di parikot? Ningamin, mama, gayam. Nagsangsangit itay. Nagpakpakaasi. Ano mabalin, kat saan ako nga agibalas. Kat, anya ti desisyon mo. Patuluyom ka dilat ta ti agibalas. Awanan makalapad kanya, gayam. Pasensyalaan na ni mama. Sana bale, gaputagan an natak, para kadagiti mangipatpatag kanyak. Kinapudno na. Jak matla kumakayat nga aramidam ti kastoy. Ngam gaputa saan mat amabawing ti desisyon mo.
Kaduan ka lahangan na. Kaduan ka. Aging ga ang maipatungpal mo ti kayat mo ang mapasama. Madam Linda, nakabutbutangan dagiti mapaspasamak. Sigun ka ni Dalmas akadwa dapit a pasurot ni Sir Lito. Adaman na napapatay akadwada. Iso akayat kanon ni Sir Tiagi Balas. Nula ko mamabalin, kayat kunti pumanaw dito. Masyanak mat kada kayo, madam. Awan tunti kadwayo, no panawan ka dito'y mansyon. Pangaasim simang. Di nakpanawan. Agsagana kakit di. Pumanaw tan inton rabi iti balay. Sa baling aminan ti marikriknak. Ang mga numaisag maktapay no agtali na agta dito'y. Kasanaw no di natapalubusan ni Sir. Di mo ibagbagakan kwa na ti may papan iti daytoy. Ta sigurado adi natapalubusan. Ang mga no ibalod natapay dito'y no ibagata. Kasta ka di, madam. Sige nga, Rod. Jak ibagbagakan ni Sir ti plano ta. Sige, ingka isagana dagiti gamit mo. Kat numabalin. Dagiti lang importante ti alaam. Tapno di na madlaw a pumanawtan. Wan, madam. Mama, iliwak ti panaglanglang tamanan amangan. Nabayag ngamin, adita na aramid ti kastoy. Uray siyak ba't iho? Kasano, makumikom ka mo ta kanayon. Di mon masango ti kakastoy. Di ka nagpasugnod, mama. Di ka tanag. Isayang kat minti maudi a plano mi iti mapit. Kat no agbaligi kami. Malpas tunday to'y. Ha? Anya day ta plano iho? Amangan no. Di ka agdanag, mama. Sa anak amay sagmak. Ikarik, agan anada ka. Ngam ti kayat ko. Mapan kayo pa lang agbakasyon ije probinsya inton bigat. Jak ngamin kayat amay ramraman kayo. Gapo iti aramidak. Anya? Jakayat timang panaw kan ka iho. Mama, agpakpakasi akada kayo. Agawid kayo kumapay lang ije probinsya. Sana bale? Nakasareta kon ni Nena, akasinsin ko. Isutimang kuyog kada kayo. Mabalin ka di, mama. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan at denggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauhan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tiniliw dagiti agkayam a Peter Kanmar, ni Pit apasurot ni Don Lito. Gapo ta sinanubdadagitoy iti dalan. Kabayatan na, kastaunay apungtod ni Don Lito, tasaan nan anauray ti panagsubli ni Pit. Inaklon met ni Pit ti kinapudno kada Peter. Nga isuda tinang patay iti ama ni Peter. Kat mismo pay, ani Don Lito tinangpaltog kankwana. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Isardan mo ket dinday ta planom iho. Tinasayaat, duatan a pumanaw dito a lugar. Baybay-an tan dagiti sanikwata ditoy. Agsublitan tulaangan inton agmaumawon ti amin.
Pasensya kayon, mama. Ngam saanan ang mabawin ti pangadan ko. Ituloy ko ti planok. Kat awan makalapad kanyak. Sapay la ko mga rod. Ta saan ka ama isagmak? Gapo iti banag akayat mo nga aramiden, iho. Kasano si Mang? Nakasagana ka kadin. Wan, madam. Basit laang tiinalak akawis ko. Tilaangan kwartak tiinalak. O sige nga rod. Mangkita ta iti napintas agundaway. Tapno makarwarta dito yung mansyon. Asaan data amadlaw. Nakaturugan ni Sir Lito. Ngamnipit. Saan pa'y mata nagsublay? Rimwar mat itaylaang. Mapan ka nung amin iti maysa a hideout da. Iso ang napintas da ito'y agundaway. Apa naglibas da. Sige nga rod, madam. Libasan talaangan ni Sir Lito. Sana balay. Nakaturog mat. Sigurado anarnakan day jayan. Gaputan na ginom sakbay ang naturog. Kasan, Pit. Anya tinaaramid mo kadagiti imbagak nga aramidam. Di ako mabalin na basta aramidan ti bagbagam, Peter. Sigurado ang madaksanak. Gaputasyak ti kanayon akadkadwa ni Sir Lito. Wan mat ngagpaiso, gayam. Anya nga tanong. Datayo laangan ti mga pankan kwa na. Dukutan tayo, ti kayat ko asawan. Adda na panunot ko. Kat patsyak asaanan ang makalisi, ti awanan baing a kriminal. Anya dayta, gayam. Kas iti day di papa. Kayat ko nga iti mat pagtaangan da, ti pakatayan na. Tapnurik naan namat, ti kas iti inaramid na iti mismo akabsat na. Mabalin mo't kit di kasta. Sige nga ron. Planuon tayo noan niya ti rumbang ang maaramid. Nalakalang, gapot na adda akot. Ang mga numairaman ti asawa kang ti katulong da. Awan ang mo dagi jay kadagi ti mapaspasama. Di kagdanag. Planuan tayo ana imbag ti rumbang ang maaramid. Tapno di da mairaman. Sige, agplano tayo itan. Gaputa magagaran akon amang paltog iti dayja a kriminal. Wen, ngamkas iti kanayon ko nga ipalagip kan kagayam. Agkalma ka, kan agtanang ka kumalaang, tapno saan ka ama isagmak. Wan, gayam. Kat agyaman ak iti kanayon mo apanang palpalagip kanyak. Maipapan iti dahi taabanag. Naimbag nga aldaw mo, Mar. Mabalin ka din agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Ngam di kagdanag, mabiit laang ti panakisarita kan ka. Sige, umay kayo, auntie. Sumrak tayo di taunag. Sige, agtugaw kayo pa, auntie. Agyamanak. Mabit laang. Inak mangisagana iti pagsangwan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, uray sa anan. Adala na patag akayat ko nga ibaga. Anya day ta, auntie. Kaya't ka akasarita, maipapan iti plan-planuan nyo iti anak ko. Anya ti may papan iti day ta, auntie. Mabutengak lang amin iti mabalin ang mapasamak. Iso ano mabalin? Di yun ako man patuluyan ti plano yo. Amang ano agpada kayo laang ang maisagmak. Kinasarita nak ni Peter may papan iti day ta. Desidido nga agibales. Kuyogak laangan. Tadyak kayat ang maisagmak ni Peter. Diyak la kayat ang maisagmak ti anak ko no mabalin. Ala, iyan tangay, saan ba't ang matubngar ti kayat na mapasamak? Di mo nga rod baybay ang jigayam mo. Kuyugam, kat no mabalin, di mo ipalubos nga agaramid iti banag apakaisagmakan na, kan pakadadaulan ti biyag na. Ikarik day ta, auntie. Jak to baybayan, tigayam ko.
Adto'y ti kapiyaw, madam. Mabiit lang tay saganak ti armo sa riyaw. Agyamanak, si Mang. Oh. Amok no apay, analiday ka. Hagbayam. Matuloy tumatlaang ti ipapanaw ta ditoy. Narigatan talangamin idirabii. Gaputa dimtang nipit. Amangan numadaksan ta kanilito no agipulong. Sa bagay matkit di madam. Sige nga rod. Sapay la ko ma. Tamakapanaw tayon ditoy. Sakbay amaadaanak iti sakit ti puso iti nalaos abutang. Ikarik si Mang. Makapanaw ta dito balay. Gapo ta mga numairamraman tapay. Gapo iti kinadakas ni Lito nga asawa. Anya, kinasarita na kan ni mama, kunam gayam. Wan gayam. Kat anugotak ti kunana. Mabalin ama isagmak ka. No bilang tagkibaltang tayo. Mabalin mo pa'y ti agbabawi no kayat mo. Jak to aramiden dayta, gayam. Kinapudno na. Magagaran akong amang isayang kat iti plano tayo, kadag iti kakadwam. At dayta ka manun. Kunakmat nga agkalma ka. Kan agtanang kalaang. Ad-adda ama isagmak ka. Nagpailuyos ka iti emosyon mo. Pasensya kan gayam. Talaga lang amin ang magagaran akong ang makagunod iti hostisya para iti day di papa. Amok agumaw gawawan ni papa. Gapot aging gaita. Kat nawaya pa'y laang ti kriminal. Wan, amok dayta. Ngamrombang, ngagkalma ka. Agsagana ka kit din. Inton ka ni Kadwan, ti panangisayang ka tayo iti plano tayo. Oh, nakasagana ka din. Wanda yan. Nakasagana akon. Nakasagana akon amang singir iti daydi a kriminal. Nipit ti makam mo. Tapno makastrak tayo iti mansyon da. At di da makadlaw. Naimaglakid din tabi maliktad nipit. Kat nalaklaka ti panagbaligi tayo no kasano. Wan nga rod. Kasano? Pati gayam dagiti mismo at tao na nga agserserbikan ko na kat sa uran na. Daytan ti magungguna na. Alang aroden. Agawid ka, antayin ka ginana. Madlaw akurang ka ititurog. Sige nga rod gayam. Isaganaak ti aldaw a panagibalas tayo. Agpulumot laang ng dayjay nga awanan bain. Nakaadukan iti na inom, boss. Nabartak ka na yun. Anya ko may ta. Anda ka di parikot mo no ang barte ka. Ha? Awan matkit di boss. Nang, boss. Ang mga numabaling nga lang ti sweldo iti unos ti tanlo a bulan. Anya? Masapol ko ngaminan, boss. Masakit ngaming tinak. Kat masapol nga agpatuludak iti kwarta kadakwada. Di mat ko na kaurayam laeng no kaano nga ited ko ti kwartam. Kaya't mo ka nita paltugan kalangan, ah? Ha? Boss. Inkasamatan day tapaltog mo. Ay, pangasim kumamata. Di mo ipaturong kanyak dayta. Ang mga no makalbityos, boss. Ay na, Madam Linda, nakabutbutang. Nakitak a pinaturungan ni Sir Lito iti paltog ni Pete. Patayon ng samatan. Anya, apay ko mga aramidan na tikasta. Idinto tagserserbin ni Pete kan kuana. Jakam o madam. Mabutbutang akon madam. Pumanaw tayon ditoy. Sige, si Mang. Pumanaw tan dito'y inton rabi. Mapantay ijay syudad. Agyanta iti balay ti kabagyak ijay. Si Mang, darasem ti magta. Masapul ang makadayuta. Sakbay ang makadlaw ni Lito nga awantan ija balay. Wan madam,
Sapay la ko ma. Tama ka adayo tayo adagos. Ang mga numasurutan da tayo. Sapay la kong mata saan. Sigurado apatayon na tanilito. Numamuan na apimanaw ta, ijabalay. Sige nga ron, madam. Partakan ta pa'y timag na. Mabutbutula ka talaga. Ay najak pa'y kaya timatay. Agyaman at mama. Kaya't yumutlaan ng ti agawid di lugaryo, edi balasan kayo. Kat di na ko mapakadanagan. Agan anadak. Madanagan na ka talaga, iho. Iso nga inton bigat laang ti ipapan ko. Kaya't ko nga adak dito'y itaarabi. Mama, amangan mo. Alakit din. Mapan kayo ni itigayem mo. Aganad kayo kuma. Agyaman ak nga ron, mama. Sige nga ron. Agan anad kayo dito'y. Isarayo ang naimbag tiri daw, apaman ang makapanawak. Ipatpatag ka, mama. Ipatpatag ka mo't iho. Iso apang nga asin ta agan-anad ka. Sigurado ka kadian nakaturo ng ti ayok ng amo. Ngun Peter, naginong itay. Iso asigurado na ita. Sige nga, Rod. Sumrak tayong di taunag. Ngam, kasano nagitidat duma kakadwayo. At dadaanginan iti quarters iti likudan ti mansyon. Iso nga imposible ang malukag dapay. Ala, umay kayo kitin. Ilukat kuntigay tapno makastruck tayo. Makaangas akong itinalo kay madam. Nakalugan tayo matlaangan itibus nga pasyudad. Ay, adayo tayon kada Sirlito. Huwag si Mama. Nakapanaw tamot laangan itikas la impyerno abalay. Maske, iturog mo kit din. Nawatiwat pa iti biyahe nga agturong iti syudad. Wen madam, uray na kayo mata. Iridepyo pa'y tapno makaina na kayo man. Pakawanan na kiho. Gamasapon nga aramidak na ito'y para iti siguridad mo. Diyak kaya't abasta maisang makalatan. Diyak kaya't amay pada ka iti daidi amam. Mapana kung sakbay amala daw ti amin. Ipakaamok ka dagiti pulis. Ti mapaspasamak ijay balay damanong lito. Aday ta nila kay Lito. Nakaturog. Oh, inayadak ti umasidag ng kwan. Aday ta. Agriing kan si kalakay. Urasan tapno agbayad ka iti utang mo. Sino ka ng daro kanyak? Peter? Apay, sino ti agko lang ang may kanitibanay ko, ha? Umayak ag singir iti utang mo. Ha? Sika a kriminal. Pinatay mo day di papa. Isu apatayin ka man. Awan ang mok iti bagbagam. Kasano ang nakastrik ka diti balay? Pete, umay mo patayin na iti tao. Dahil ito hindi kong daway mo. Saan kan ngagparigat? Kaputag basak-basak na iti mansyon. Awan pit amapok kawam. Gaputat rinaydur na kan. Sana po doon ita. Takrot ka talaga. Gaputa uray di takamam. Kat addapaltog mo. Takrot ka! Takrot! Di nakarkaritan, Peter. Kaputa kabalak nga iputok ti paltog ko. Iti banga-bangam. Agpada talaan. No addapaltog mo. Addamat paltog ko. Agin no natalangan! Yeah! Anya ti mapasama iti daytagong daway. Papagayam, di uliwayan na denggan ti paggibusan ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Hustisya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard
Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay